mugabane wa Afrika hari igisirikare gito ku rupapuro ariko gifite ubushobozi bwo gukangara abanzi bose. Abasirikare bacyo bakora imyitozo ikaze, bahura n'imisozi, ibibaya n'ibigeragezo byose bya combat simulation. U Rwanda rwubatse ingabo zidakinishwa, zifite intwaro zihagije, discipline idashidikanywaho n'umutima ukomeye w'intwari. Uyu munsi tugiye kureba inkuru y'igihugu gito, ariko igisirikare cyacyo kigaragaza ku mugabane wose wa Afrika. Gito ku rupapuro ariko kinini mu bushobozi. RDF, ingabo zidakinishwa, zitoza amahoro ariko ziteguye intambara igihe cyose bisabwa. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Ndayishimiye Jean Claude. Mu Rwanda, igihugu gito ku mpapuro, hari ingabo zitoza guhangana n'umwanzi n'amahoro icyarimwe. Abasirikare b'u Rwanda RDF ntago bahagarara kuko baba bafite intwaro gusa, bashyira imbere discipline, imyitozo ikaze n'ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi igihe cyose. Buri munsi abasirikare bitoreza mu misozi, mu bishanga no mu bibaya by'u Rwanda. Ibi bituma bamenya guhangana n'ibigeragezo byose byo mu kibuga cy'intambara. Umusirikare w'u Rwanda abasha gutsinda tere yose, haba mu bukonje, mu mvura cyangwa ku misozi ihanamye. RDF ikora combat drills, guhanga strategy, gukoresha intwaro mu buryo bwa tactical no guhagarara neza ku rugamba. Buri gisirikare cyose gifite inshingano kandi amaherezo yose arahuza n'abandi mu buryo butagoranye. Iyo RDF irwana ntihunga, ntibura intwaro, ahubwo irategura kandi ikamenya aho igomba gutera. Umusirikare w'umunyarwanda afite umutima ukomeye, ntaba arwana gusa, ahubwo arwanira abaturage, amahoro n'indangagaciro z'igihugu. Iyo abaturage babonye RDF bumva batekanye, bafite icyizere mu mutekano w'igihugu. RDF ntiyubaka ingufu gusa ku myitozo, ahubwo no ku ikoranabuhanga, communication systems, surveillance drones, modern weapons. Buri musirikare amenya gukoresha intwaro zose, gucunga battlefield no guhuza actions n'abandi mu buryo bwa discipline nyakuri. Uyu ni umwanya w'imyitozo, discipline n'umutima w'abasirikare. RDF yubatse ubushobozi bwo guhanga amahoro no guhangana n'umwanzi, ku buryo igihugu gito ku mpapuro gihinduka kinini ku rugamba. RDF ntabwo yavukiye mu mafaranga cyangwa mu bitekerezo bisanzwe, yavutse mu bitambo, mu kubabara, mu gukunda igihugu. Yubatswe n'abasore n'inkumi baretse byose, biyemeza gukorera u Rwanda. Aho abandi bari bafite indege z'intambara, RDF yari ifite icyerekezo. Aho abandi bari bafite amafaranga, RDF yari ifite indangagaciro. Ni muri iyo nzira RDF yakuyeho ubutegetsi bubi, igasubiza icyubahiro igihugu cyari cyarambuwe. Icyo gihe byabaye itangiriro ry'ingabo zifite intego, kurinda igihugu, gukomeza amahoro no kubaka ejo hazaza. RDF ifite imbaraga zituruka ku buyobozi bufite icyerekezo. Buri musirikare wese amenya impamvu ari mu ngabo, si ukubera akazi, ahubwo ni umurongo wo guharanira ubuzima bw'abaturage n'igihugu. Leadership yayo yubatse ku ndangagaciro eshatu: discipline, integrity, loyalty ku gihugu. Aha niho RDF itandukaniye n'igisirikare cyose muri Afrika. Si igisirikare cy'abanyamashyaka cyangwa abantu runaka, ni igisirikare cy'igihugu. Iyo RDF ikora ku nyungu z'u Rwanda. Ntihaba amoko, ntihaba uduce, haba u Rwanda. RDF ifite structure yubatse mu buryo bw'icyitegererezo, igizwe n'amashami menshi akorana mu buryo butunganye. Land Forces, abasirikare b'inkingi y'igihugu ku butaka. Air Force, abarinzi b'ikirere bafite indege z'intambara n'izo gutabara. Reserve Force, abasirikare batigeze bata indangagaciro, bahora biteguye igihe cyose. Iyo RDF ikora, buri gikorwa kiba gifite command chain isobanutse, nta makosa mu itegeko, nta kavuyo mu bikorwa. Ni ikimenyetso cy'uko discipline atari amagambo, ahubwo ari imibereho ya buri musirikare. U Rwanda rwubakiye RDF ku bushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga n'ubumenyi. Abasirikare batozwa gukoresha drones, communication encrypted systems, tactical digital maps, intelligence coordination. Ibi bituma RDF ibasha gukora neza mu bihe byose, haba mu butayu bwa Sudani cyangwa mu mirimo yo kugarura amahoro muri Mozambique n'ahandi henshi muri Afrika. RDF ni imwe mu ngabo z'abanyafrika zifite icyubahiro gikomeye mu bikorwa byo kugarura amahoro ku isi. Izi ngabo zatabaye muri Darfur, Sudan, Central Africa, Mozambique n'ahandi henshi. Zifite izina ryubaka icyizere. RDF ni izina risobanura umutekano n'icyizere. Iyo bageze mu kindi gihugu abaturage baravuga bati, abo ni abasirikare b'u Rwanda, turatekanye. Niyo mpamvu RDF itarwana gusa, ahubwo irubaka. Aho igiye hose isiga amahoro, ubuzima n'ubumwe. Nta gisirikare gikomeye kivukira mu mahoro. RDF yavutse mu gihe cyari cyuzuye amarira, ibikomere n'agahinda, ariko muri uwo mwijima nibwo hatangiye inzira y'urumuri. Yavukiye mu rugamba, ikura mu ndangagaciro, kurengera ubuzima bw'abaturage n'ukuri ku gihugu. Iyo RDF yabonaga abana b'imfubyi, abagore barira cyangwa abaturage bari mu gahinda, yabonaga impamvu yo kurwana. Si urugamba rw'amasasu gusa, ahubwo ni urugamba rwo kugarura icyubahiro cy'umunyarwanda. Nyuma yo kubohora igihugu, RDF niyahagarariye aho. Yamenye ko gutsinda urugamba atari ugutsinda intambara y'amasasu, ahubwo ari ugutsinda ubusumbane, inzangano n'ubujiji. Kuva uwo munsi RDF yahindutse umurinzi w'amahoro, imbere mu gihugu no hanze yacyo. RDF ifite imyitozo idasanzwe ku rwego rwa Afrika. Abasirikare bayo bakoreshwa mu buryo bwo guhanga, gutekereza no gucunga urugamba mu buryo bwa gihanga. Imyitozo yabo ishingiye ku buryo butatu: imbaraga z'umubiri, gusiganwa, kurwana no kurasa neza.
imbaraga z'umutima, kwihangana no kudacika intege, imbaraga z'ubwenge, gukoresha ikoranabuhanga n'ubumenyi mu rugamba. Niyo mpamvu RDF izwiho ko ifite abasirikare bake mu mubare ariko bafite ubwenge buruta imbaraga. Abo basirikare ntabwo bategereza amabwiriza yo guhangana, bayasobanukirwa mbere y'uko bayahabwa. Mu rugamba RDF ikoresha ibintu bitatu bituma idatsindwa: intelligence, kumenya umwanzi mbere y'uko amenya ko bari kumureba; speed and precision, kwihuta no gukorera mu gihe gito ariko neza; unit of command, buri gikorwa kigendera ku itegeko rimwe nta kavuyo. Iyo RDF irwana ntabwo ibirwana kugira ngo yigaragaze, irwana kugira ngo haboneke amahoro. Ni ingabo zubaka, zirwana ariko zifite umutima w'amahoro. Muri Mozambique RDF yatsinze imitwe yari imaze imyaka 5 itavugwaho rumwe. Mu mezi make gusa abaturage baravuze bati aho RDF igeze amahoro ahinduka ukuri. Kuri ubu RDF ni imwe mu bisirikare 5 bya mbere muri Afurika. Ifite ubushobozi bwo gutabara no kurinda. Ntiyagendeye ku bwiyemezi ahubwo ku mikorere. Niyo mpamvu OTAN n'umuryango w'abibumbye bafata RDF nk'igisirikare cy'intangarugero. RDF yigaragaje nk'ingabo zizewe, zifite ikinyabupfura, zifite ubumenyi kandi zifite umutima w'ubumuntu. Ibi nibyo byatumye igihugu cyacu kiba cyitegererezo mu mutekano n'amahoro muri Afurika. Umutekano w'u Rwanda si ikintu kivuga amagambo gusa, ni ubuzima bwa buri munsi. Uburyo abana biga batikanga, imihanda yubakwa ku mutekano, abashoramari baza bizeye, byose ni igihamya cy'ingabo zihagazeho. Iyo RDF iri maso, abaturage barasinzira. Iyo RDF irinze, igihugu kiraramba. Kuko RDF atari igisirikare cyo kurwana gusa, ahubwo ni n'umutima w'igihugu. Iyi ni RDF, ingabo zidatinya urupfu, zidatinya ikinyoma, ariko zifite ikintu kimwe zitazigera zireka: gukunda igihugu. Aho niho imbaraga zayo zituruka. RDF ntabwo ari igisirikare giterwa n'intambara gusa, ahubwo ni ingufu z'igihugu mu iterambere. Iyo ubona umuhanda mushya, ikiraro, ikigo nderabuzima cyangwa amashuri yubatswe, byose RDF bigiramo uruhare. Ingabo zacu zifasha abaturage mu bikorwa bya Army Week, aho zubakira abatishoboye, zubaka amashuri, ibitaro, zikanatera ibiti byo kubungabunga ibidukikije. Ibi bikorwa bituma abaturage bamenya ko RDF atari abantu b'amasasu, ahubwo ari abakozi b'igihugu bafite umutima wo gufasha. RDF ifite indangagaciro yo gukorera abaturage, si ukubarinda gusa. Iyo habaye impanuka, inkubi y'umuyaga cyangwa se ibiza, RDF ni ibiyambere kugerayo. Ni igisirikare kizi ko kurinda igihugu ari no kurinda umuturage. Iyo abasirikare bari mu bikorwa by'ubutabazi ntibaza nk'abantu bafite intwaro, baza nk'abavandimwe. Ibi bituma hagati y'ingabo n'abaturage habaho urukundo, icyizere n'ubufatanye budasanzwe. RDF irimo gutera intambwe nshya mu ikoranabuhanga. Abasirikare batozwa gukoresha drones, satellite systems, GPS tracking n'ubumenyi bugezweho mu gucunga umutekano. Ubu RDF ifite abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, robotics, cyber defense n'ubumenyi bwo gukingira igihugu mu buryo bwa digital. Iki nicyo gituma u Rwanda rutinya kuba ruto, kuko rufite imbaraga zishingiye ku bumenyi atari ku mubare. RDF ntabwo irinda igihugu gusa, ahubwo inarinda ubuzima. Mu bitaro bya gisirikare nka Rwanda Military Hospital, abasirikare n'abaturage bose baritabwaho kimwe. Ibi bitaro ni isoko y'ubuzima, ubushobozi n'ikimenyetso cy'uko RDF ikorera igihugu cyose. Aho RDF itabaye habaho gukira. Uyu ni umuco ukomeye w'ingabo zacu, kurinda no gukiza. RDF ni ishuri ry'ubuzima. Ibigo bya gisirikare nka Rwanda Defense Force Command and Staff College n'ibindi bitanga ubumenyi ku basirikare n'abayobozi b'ejo hazaza. Uburere RDF itanga bushingiye ku ndangagaciro: gukunda igihugu, kubaha no gukora cyane. Iyo umusirikare yambaye uniform, si ikimenyetso cy'intambara, ni ikimenyetso cy'ubwenge, ubupfura n'ubwitange. Ahazaza h'u Rwanda hari mu maboko y'abantu bubaka bafite icyerekezo. RDF irimo kwitegura ejo hazaza hifashishijwe ikoranabuhanga, ubufatanye mpuzamahanga n'imyitozo y'igihe kirekire. Ni ingabo zizi neza ko umutekano w'ahazaza uhera mu mutima ukagera ku gihugu. RDF ntireba mu maso y'intambara, ireba mu maso y'amahoro. Izi ngabo zifite intego imwe: kubaka igihugu gikomeye, gitekanye kandi gifite isura y'icyubahiro muri Afurika. Iyo turebye RDF tureba ishusho y'u Rwanda nyakuri. Ni abantu baharanira ubuzima bw'abandi, barangwa n'ubwitange n'ubudahemuka. Niyo mpamvu buri muturage asinzira yizeye, kuko azi ko hari ingabo ziri maso, ziri ku rubibe, ziri mu kirere, ziri ku mazi, zirakora mu izina ry'igihugu. RDF si igisirikare gusa, ni umutima w'igihugu, ni ishema ryacu, ni impamvu dutekanye. U Rwanda mu kuba mu bihugu 5 bifite igisirikare kidakinishwa muri Afurika, si ukubera intwaro ziremereye gusa, ni ukubera indangagaciro n'ubudahemuka by'ingabo zarwo. RDF, ingabo zidatinya, zubaka amahoro. Mu gihe isi yose ireba ku buryo ingabo za Afurika zikomeje kuvuga rikijyana, hari amahanga ane akunze kuvugwa mu rwego rw'imbaraga za gisirikare. Ni ibihugu bifite amateka, ubunararibonye n'ubushobozi buhambaye mu gucunga umutekano w'ikirenga ku bihugu byabo. Icya mbere, Misiri, umutware w'intwaro za kera n'iza none. Misiri ni igihugu cyubatse igisirikare cyacyo kuva mu myaka 1000 ishize, igihe ibindi bihugu byari bigishaka ubwigenge. Misiri yari ifite Air Force ikomeye, Navy ikomeye, ndetse n'abasirikare barenga 1,000,000. Ifite intwaro zigezweho zirimo F-16 Fighting Falcon, Rafale Jets, M1 Abrams tanks ndetse n'amato manini y'intambara.
ni igihugu gifite industrial base ikora ibikoresho bya gisirikare imbere mu gihugu. Ni ukuvuga ko idakeneye gutegereza amahanga igihe cyose. Ariko kandi nubwo ifite intwaro nyinshi, ubwitange n'imyitozo yo ku rwego rwo hejuru ni ikintu ihuriyeho na RDF. Ariko by'umwihariko ku Rwanda bigahuzwa n'indangagaciro n'icyubahiro ku baturage. Algeria, imbaraga zituruka ku butaka n'amabuye y'agaciro. Algeria ni igihugu kinini ku butaka bwa Afurika, gifite amafaranga menshi aturuka kuri peteroli. Iyo misoro n'ayo mafaranga niyo yubatse ami ikomeye. Ifite ibitwaro bikomeye biturutse mu Burusiya, harimo Sukhoi 30 jets, T-90 tanks na S-300 missile systems. Ni kimwe mu bihugu bifite defense budget iri hejuru cyane muri Afurika. Ariko ikibazo cyayo ni kimwe, imbaraga nyinshi mu ntwaro ariko nkeya mu mutima no mu myitozo y'ubwitange. Mu gihe RDF yo yubakiye ku ndangagaciro z'umuco, ubwitange n'ubutwari, Algeria yo yiringira intwaro. Ibyo bituma RDF itaba igisirikare kinini gusa, ahubwo ikaba igisirikare gikorera umutima n'indangagaciro z'igihugu. Nigeria, igihugu cya mbere cya Afurika mu mibare y'abaturage, gifite abasirikare barenga 200,000. Ni igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye bya Boko Haram n'indi mitwe yitwaje intwaro. Icyo cyabaye ikizami gikomeye ku gisirikare cyabo, bituma bahindura uburyo bwo kwitegura, kongera imyitozo no gutangira gukoresha ingabo zidasanzwe. Ariko kandi mu gihe Nigeria ifite umubare munini, u Rwanda rufite ubunyamwuga n'imikorere ifatika. RDF ikora byinshi abenshi batabasha gukora nubwo bafite amafaranga menshi. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyonyine muri Afurika gifite defense industry ikora combat vehicles, drones ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara byo mu rwego rwo hejuru. Icyo gihugu cyubatse ikoranabuhanga rikomeye nyuma yo kuva mu bihe by'ivangura apartheid. Ingabo zabo zifite ubuhanga mu bya tekinike, ariko moral discipline n'umutima w'ubwitange ni bimwe mu byo batakaje uko imyaka yagiye ishira. U Rwanda rufite ibintu byose bikomeye: intwaro, imyitozo, ubumenyi, ikoranabuhanga n'umutima w'ubutwari. Nubwo rufite igisirikare gito ugereranije, ubushobozi bwarwo burenze ku bipimo bya Afurika. Abasirikare b'u Rwanda barangwa na discipline n'ubwitange budasanzwe. RDF niyo iri gusohora amafaranga mu ntwaro zidakoreshwa, ahubwo ishyira imbaraga mu myitozo, mu guhanga udushya no kurinda igihugu n'abaturage bacyo aho bari hose. Niyo mpamvu igihe isi izongera kureba Afurika nk'umugabane w'imbaraga, izabona u Rwanda nk'aho intwaro zidahagije, ahubwo umutima, ubwitange n'ubumwe ari byo byubatse igihugu kidakinishwa. Iyo tuvuga ku gisirikare cy'u Rwanda, benshi bahita batekereza ku mirongo y'abasirikare bitonda neza mu myambaro itagira ikizinga, cyangwa ku bikorwa by'amahoro by'ubutwari muri Central Africa, Mozambique, Sudani na Somalia. Ariko RDF irenze ibyo byose. RDF ni filozofi y'ubuzima, ni ubwenge n'ubutwari bivanze mu mutima w'umusirikare wese, kuva ku musirikare muto w'umutwe wa Special Forces kugeza kuri ofisiye mukuru ukuriye ingabo. U Rwanda rufite kimwe mu bintu isi yose rushimira: igisirikare kidakora kivangura abaturage, ahubwo kibafasha kubaho neza. RDF yubaka amazu y'abatishoboye, yubaka ibitaro, ikora ibikorwa by'ubutabazi mu baturage, ndetse ikohereza abasirikare gufasha mu bikorwa byo guteza imbere igihugu. Mu gihe abandi barwana ngo batsinde, RDF irwana ngo irinde, yubake, inafashe. Ni igisirikare cy'abanyarwanda cyubakiye ku baturage, si igisirikare cy'intwaro gusa, ni igisirikare cy'umutima. Igihe ibindi bihugu byo muri Afurika bifite imbaraga mu karere kamwe gusa, RDF yo yagiye yinjira mu bibazo mpuzamahanga. Nk'uko twabivuze, yagiye muri Sudani, Central Africa, Mozambique na Somalia, ihagararaho abandi baguye. Abayobozi b'amahanga bakunze kuvuga amagambo y'icyubahiro: where the Rwandans stand, peace follows. Aho abanyarwanda bahagaze, amahoro arakurikira. Iyo RDF ihageze, abaturage baratuza, nta gikuba cyongera gucika. Hari igihe umuntu yicara agatekereza ati: ni iki gituma igihugu gito nk'u Rwanda kigaragara nk'intangarugero mu ruhando mpuzamahanga? Ni iki gituma isi yose ireba ku misozi yacu igasanga amahoro aturuka hano? Igisubizo si intwaro, igisubizo si amafaranga, igisubizo ni umuntu. Ni wa musirikare uhaguruka kare agasiba gusinzira kugira ngo abana b'igihugu basinzire batekanye. Ni wa musirikare usiga umuryango we ariko akavuga ati: nisiga u Rwanda kuko ni rwo rugero rw'ejo. Mu gihe abandi bavoma mu mananiza, RDF ivoma mu ndangagaciro. Mu gihe abandi bagendera ku mabwiriza, RDF igendera ku mwanya w'umutima, kandi iryo ni ryo tandukaniro nyakuri. Nk'uko twabivuze, kuri uyu mugabane wa Afurika hari ibihugu bikomeye mu ntwaro, ariko u Rwanda rufite ikintu kidafatika nk'intwaro: uruhare rw'abaturage, ubwenge bwa gisirikare n'indangagaciro ziremereye. Niyo mpamvu RDF itajya ibeshya ku byayo. Iyo ishyize imbere ubutumwa bw'amahoro, si intege nke, ni imbaraga nyazo. RDF si igisirikare cyo gutinywa gusa, ni igisirikare cyo kwigiraho. Ni ikimenyetso cy'uko intwari z'igihugu zishobora kubaka amahoro zikoresheje discipline, urukundo n'ubupfura. Iyo urebye mu maso y'umusirikare wa RDF, uhita ubona ikintu gikomeye cyane: ubwitange n'amahoro. Nta kindi gihugu gishobora kukwereka urwo rugero rw'ubwitange butuje ariko bukomeye nka RDF. Ni igihugu cyubatse ingabo zifite umutima munini kurusha imbunda, ingabo zidakinishwa. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo ngusabe nanone wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo dukomeze kubana mu muryango mugari wa NGC Insight. Sabe ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe.